Yes, reka tubane rero mwabyumvise twabigarutseho niyo nkuru yaranze umunsi wacu wose. Ibitero mu mujyi wa Goma, hariya ibitero bya drone z'igisirikare cya Congo FARDC, ibitero byaje birikoroza bigamije kwica Lieutenant Colonel General Sultan Makenga, ni umuyobozi cyangwa se ni komanda mukuru wa ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Ndetse byari bitagatinze uwitwa Joseph Kabila Kabanga, kuko ngo hari amakuru y'ubutasi ngo Kinshasa bari bamaze kwakira bariko kingarugo batereka tubikoreho. Hariya Igoma mu gace muri quartier ya Himbi hari ahantu hari inzu z'umugore wa Joseph Kabila. Noneho ngo Kinshasa ayo makuru bayakiriye mu bambere. Kongo Kabila ashobora kuba yaraya ariho arambitse umusaya. Kandi murabizi ko Kabila ari we muhiga wa Kinshasa ubundi kwisonga. Uburi Tshisekedi ngarashaka kwica Kabila ngo kugira ngo umugambi wo kumuhirika ku butegetsi mu byukuri abafite imbaraga zo kuwugeraho bapfe batabigezeho. Noneho icyo reka nze tubirebere hamwe. Noneho uyu Kabila ngo Kinshasa bari bakiriye amakuru yuko ngo arayigoma hanyine ku mazu y'umugore we ari muri Karise yitwa Himbi. Ariko kandi ngo hari n'abayobozi ba M23 ngo bari hafi aho. Igitero rero nibo cyari kigamije guhitana, cyangwa se igitero nibo cyashakaga guhitana. Birangiye rero basebye cyane abo ku ruhande rwa coalition. Reka turebera hamwe uko ibintu bibagendekeye. Hanyuma ariko bikuruye n'umwiryano ukomeye, nkeka ko Tshisekedi uyu mutego ntabwo busimbuka rwose. Uyu mukuru w'igihugu Tshisekedi abajyanama be basubire kwiga baje mu ishuri, ariko kandi banasenge kubera ko buri muntu udasenga ntabwo nkeka ko Imana ijye mugira inama nziza. Ntabwo yagirwa inama, ntabwo umutima we wakwigira inama nziza, ariko umutima nama we uba mu byukuri umwoshya gukora ibidashoboka cyangwa se ibigoye cyane, cyangwa se byamukuririra ishyano rya Gashyantare n'ubwo ryaza muri Werurwe. Tshisekedi rero ari mu mazi abira akakanya. Birashoboka ko yanatoroka igihugu akagenda kubera ko ibintu bitangajwe amaginga ya, cyangwa se umugambi yashatse gushyira mu bikorwa no kuwunoza ukaba mupfubanye bikabigaragaye ko rwose upfubiye ku murongo. Biravugwa neza ko ari ibintu biteye ubwoba. Reka maze mumvishe ijwi rya Colonel rya Bertrand Bisimwa akomoza kuri ibi bitero by'izi drone. Mfite amakuru menshi. Umuryango wa European Union wari umaze iminsi umwumva uvuze ikintu gikomeye cyane wamagana ibi bitero. Igihugu cy'Ububirigi cyamwumvaga ndetse cyarishushuwe muri bijyanye no kumvikanisha ko u Rwanda rwo ruhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse banafatanya mu ijwi rirangura ryo gusabira u Rwanda ibihano. Ububirigi nabwo buramwigaramye bwamagana ibi bitero. Igihugu cy'Ubufaransa, Perezida Emmanuel Macron, ngira ngo murabizi ko ku munsi w'ejo twabwiye ko yari yakiri inama yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Inama yari yitabiriye nanone ku rundi ruhande na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Iyi nama byaje kurangira rero Emmanuel Macron anaganira na Perezida Kagame. Muri iyi nama kandi baganira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Macron umwe mu bantu bari bazi ko umutekano waba waragarutse mu burasirazuba bw'igihugu, ko nta gikuba rwose kigicitse, by'umwihariko muri access zigenzurwa na M23 nka hari Igoma. None ni umwe mu bantu bari bashyigikiye ko habaho ikijyanye no gufungura ibibuga by'indege, ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ubutabazi butangwe. Ariko ndakeka kaka kanya noneho amerwa asubiye mu isaho. Biragenda bite abagambanyi. Ikindi ku rundi ruhande, abagambanyi bari kugambanira M23 nabo bagomba kujya habona, kubera ko ibi bintu biri Kinshasa iri gukora birava ku myitwarire y'abantu bakora in the strange ways, cyangwa se bakorana na Kinshasa mu buryo buhishe mu bwihisho. Ariko niko nabivuga, reka mba ariko mbivuga. Reka mbanze mbumvisha icyo Bertrand Bisimwa yavuze mu rurimi rw'igifaransa. Nyaboneka igifaransa cyanjye ni gike, tureta tugenekereza mu rurimi rw'ikinyarwanda muri make nize. Dore nguyu Bertrand. La situation actuelle est marquée par des attaques aux drones des forces gouvernementales qui ont pris l'initiative de déployer au-dessus de la ville de Goma plusieurs drones qui sont en ce moment en train d'attaquer la ville en ciblant des personnes à assassiner. Donc il s'agit d'une opération d'assassinat et non pas une opération de prise de contrôle d'une entité. Étant donné que l'attaque est en cours et
que les cibles sont connues par les attaquants, par le régime de Kinshasa lui-même. Mais nous dénonçons cette opération d'assassinat qui également rentre dans le cadre du cessez-le-feu, de la violation permanente du cessez-le-feu, dont le régime de Kinshasa se rend coupable depuis le début du processus. Et nous fustigeons également le silence des partenaires du processus de paix, notamment la médiation et la facilitation américaine, qui gardent leur silence par rapport à ces violations du cessez-le-feu, alors qu'ils semblaient être très actifs et très prompts à sanctionner. Yitwa Bertrand Bisimwa ni perezida wungirije wa M23 yakomozaga kuri ibitero rero byagabwe. Ndaje mbabwire byinshi, hari byinshi byahishwe mu busobanuro muri inyandiko cyangwa se mu buryo bw'ubusemuzi bw'ibitangajwe na Bertrand Bisimwa. Aha yavugaga n'ubundi kuri ibitero, avuga ko ngo uko ibintu bimeze ubu uko bigaragara ni ibitero by'ingabo za leta ya Kongo bya drone by'indege zitagira abapilote. Izi ngabo ngo zafashe icyemezo cyo kohereza drone nyinshi hejuru y'umujyi wa Goma, ngo kandi ubu zirimo ngo kugerageza kugaba ibitero mu mujyi zigamije abantu runaka. Nuko ngo hari abantu batagetinzwe bari muri target bagomba kwicwa n'izo drone. Murabizi ibyo zakoreye irubaya zica Wilingoma n'abandi batandukanye. Bityo rero Bertrand Bisimwa ati iki ni igikorwa cyo kwica abantu ku bushake, ikizwi nka assassination. Ati si igikorwa cyo kugenzura imyirondoro y'abantu. Ati kubera ko igitero gikomeje kandi abari kugabwaho igitero bazwi, ngo n'abagaba igitero bakaba bazwi. Nuko ngo abatagitinzwe kugabwaho igitero barazwi, n'abari kukigaba barazwi. Ni ibintu byumvikana cyane rero. Ibi byose biri gukorwa ku bushake, bari mu minsi y'agahenge murabizi. Ariko Kinshasa ikomeje kubikora aveuglement. Maragira babwire ko iki gitero uko cyahitanye umuyobozi wa UNICEF ntabwo ari we warugamijwe. Reka mbabwire byinshi kuri iki gitero, nk'abantu mwe mugahishwa amakuru. Mubane natwe kuri News Lab TV musobanukirwe uko ibintu biba byifashe. Reka mpere ku bijyanye na target cyangwa se icyari kigamijwe ubwo ibi bitero byagiraga gute, byagabwaga cyangwa se byategurwaga kugabwa. Icyari kigamijwe ni iki? Nicyo nshaka ngo mubanze mumenye aha ngaha, muve mu rujijo, kubera ko kubana natwe ari ukubakura y'igihombo ku makuru ndetse ari no kunguka byinshi kumenye. Joseph Kabila Kabange niwe muntu wari muri target za Kinshasa. Amaraso ya Kabila, umutwe wa Kabila, ubuzima bwa Kabila, Tshisekedi arashaka kubukira ku musozo rwose. Murabizi ko yamukatiye igihano cy'urupfu, murabizi neza. Hanyuma yamwambuye ndabivuga gute, ubudahangarwa. Yamwambuye ubudahangarwa, murabizi yamwambuye ubudahangarwa bwo kuba mu by'ukuri, yamwambuye ubudahangarwa bwo kuba senateri ubuzima bwe bwose, nyine nk'umuntu wabaye perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi akakigeza kuri byinshi. Ibyo birumvikana cyane. Noneho naje kwakira amakuru, biranditse rwose, ntabwo ari ibyo mpimba, ni mu ntega amatwi mu byumve 5/5 uko biri. Kabila Nanga Sultani Makenga ndetse na uyu Bertrand Bisimwa nawe yari muri target za Kinshasa nukwanga izi drone zagombaga kubica bose uko bakabaye. None ngo bari bibeshye ko ngo ariho bateraniye ahanga muri quartier Himbi, ahangaha nyine Goma, ahari amazu ya Madamu wa Joseph Kabila. Ariko ubwo se nawe saye, ubundi by'umugore ni ibyawe. Nizere ko mubyumva cyane, ntabwo nibeshye rero. Ahangaha hakomozwa kuri iki gitero, ikinyamakuru Bwiza cyanditse kigira kiti amakuru atandukanye akomeje guturuka mu mujyi wa Goma aremeza ko igitero cya drone ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye mu mujyi wa Goma cyari kigambiriye abarimo Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa kiriya gihugu. Mu masaha ya 10:30 y'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 11 Werurwe nibwo igoma hagabwe icyo gitero cya drone twabigarutseho. None iki gitero ngo cyagabwe mu gace kiganjemo
ingo z'abaturage Kahimbi ni hafi ya Lake Kivu. Igitero kibanze mu gace kiganjemo inzu z'abaturage cyangwa se ingo z'abaturage ahitwa Himbi. Noneho ahangaha rero ni mu nkengero za Lake Kivu, dore ko hari n'ibitero byagabwe hano Lake Kivu. Biravuga ko cyane ngo haje drone 3 ariko 2 zahise zinaraswa. Reka twinjire mu makuru yimbitse mwumve. Abatuye muri ako gace bavuga ko mu rukerera ngo bumvise iturika inshuro 2 ry'ibibombe byagabwe cyangwa se by'ibisasu byarashwe n'iyo drone y'igisirikare cya Kongo muri kariya gace. Ngo iyo drone yaje irekura ibisasu ubundi drone yihagurutse kugira ngo izasubire itarashe ntibishoboka. Drone yihagurutse yoherejwe ivuye Kisangani cyangwa ivuye Bujumbura kugira ngo izagende itarashe ni impossible, ntibishoboka na gato. Noneho mu busanzwe aka gace Kahimbi n'abariyo barabizi ubundi hari imitungo Kabila afiteyo, ariko ifitwe cyane yitwa iy'umugore we, irimo amazu nyine birumvikana amazu adasanzwe y'umugore wa President First Lady, ni ibintu byumvikana cyane. Rero ni amazu ya Kabila, ngo byari byavuzwe ko rero ngo Kabila ariho yaraye. Amakuru akavuga ko mu gitondo cyo kuri wa 2 tariki 10 Werurwe leta ya Kinshasa yakiriye amakuru yuko Kabila yaba ari muri kariya gace mbere yo gutegura huti igitero cyo kumwivugana. Byumvikane neza iyi nkuru kanyisubire mu mukande like yego ndabikunda cyane bantu banye ndabakunda pe. Nako like zizamuka rwose. Okay, hanyuma yitwa Nizeyimana Jean Claude ati ni danger abandi mutange n'ibitekerezo birumvikana mukande like. Okay, mukande like nkandira like birazamuka nkabibona abantu 376 tuzamuke tugire mu bantu 1000 bari live kabisa. Ndashaka ko muva kure, muve mu binyoma muze ruhande rwanje hasigaye twiganirire mbaganirize kubiri kubera igoma. Aha mfite n'abariyo baraza kumbwira mfite abariyo hafi yaho ibitero byabereye baraza kumbwira uko ibintu byagenze, hanyuma mu byumve neza mutagira ngo wenda fagikayina muri ayo ndahanga mbari ko babeshya. No, I can't lie to you. Amakuru akavuga ko mu gitondo cyo kuri wa 2 ngo Kinshasa yari yakiriye amakuru ndetse yakiriye ngo masaha y'igicuku amakuru yuko ngo M23 n'abayobozi bayo muri rusange ndetse na Joseph Kabila, murabizi ko nawe avugwa nk'umuntu ufasha M23 kandi ko bakorana, ngo ni nawe uyifasha muri byinshi. Nawe yashinze ihuriro Sovora RDC yashingiye i Nairobi muri Kenya, murabyibuka ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagamije gukora Tshisekedi. Uyu ngo yari yaraye hariya mu mazu nyine y'umugore we ari muri quartier Himbi mu mujyi wa Goma. Amakuru akavuga ko mu gitondo cyo kuri wa 2 tariki 10 Werurwe leta ya Kinshasa rwose ngo yakiriye amakuru ngo yari amakuru atariho ivumbi. Ngaho mumbwira uburyo atariho ivumbi, ahubwo yaririho yaraboze. Na amakuru yaboze yatoye uruhumbu sinivumbi, kuko ngo bari babwiye ko Kabila yaraye muri kariya gace. Noneho ngo bahise bategura igitero karawutaka cyo kumwivugana. Ubwo ndagira ngo mpunze abantu yobera n'abantu bavuga ko ngo Ubushinwa ari bwo bwari bwisha abayobozi ba M23 cyangwa se bwo buri mu mugambi w'ibi bitero byose guverinoma Kinshasa iri kugenda igaba ku bayobozi ba M23. Erega buriya buri ngoma yabaye igitambo, abandi kubica bizagorana. Nkeka ko ubu ngubu hagomba kubaho kuryamira amajanja no kwitonda cyane, icyo bita kwitonda cyane. Noneho birangira Kinshasa rero yakiriye amakuru nyine ngo ngo yuko ngo Kabila yaraye aho ngaho ngo Himbi, kandi bari bakiriye amakuru yuko ngo ikijyanye na systeme zo mu kirere M23 kwa kundi idisconnecta ama GPS n'ibiki byose bituma indege zica muri kiriya kibuga, ngo bari bakiriye amakuru yuko bitari gukora neza cyangwa se bitari kugenda neza, amaradar ama GPS ngo yavangiwe. Noneho M23 mu gihe yari irimo itegura cyangwa se ihangana n'icyo kibazo, ngo nibwo yahise igirite, ngo nibwo rwose yahise ngo yatunguwe nibwo Kinshasa yahise yohereza icyo kidrone. Bikaba ngo ntago ari drone za CH-4 mw'abantu mwe, ntago ari za drone za CH-4 z'igisirikare cya Kongo, uko niko kuri guhari. Ngo ni drone nshya ndetse karahutsaka kabuhariwe. Iyi drone ngo yakozwe n'Abashinwa.
iyi drone ngo yakozwe n'abashinwa, noneho abashinwa bayiha Tshisekedi. Tshisekedi ajya kugurayo drone biravuga ko ngo yaguze 15, ariko ngo yifuzaga ko ubushinwa bumuhango n'aba experts mu kuzikoresha cyangwa se mu kuzirashisha. Murabizi ko Kinshasa abasirikare bayo aba FARDC akenshi bagiye bagura drone za CH-4 zagiye zigurwa n'ubundi muri kira gihugu, ariko bikarangira zose zishiriye ku butaka. Izarasiwe Mweso, murabizi muri Masisi, zarasiwe hehe na he zagiye ziraswa. M23 agiye irasa drone uko bwije nuko bukeye, M23 agiye irasa Sukhoi 25, murabizi uko bwije nuko bukeye twagiye tubigarukaho, niyo twarabanye from day one no ku kinyamakuru nahoze nkorera. Noneho birangira Tshisekedi avuze ati ibi ntabyo, hasi ku butaka abasirikare barashize, hasi ku butaka ntago dutarabuka, hasi ku butaka turirirwa turirayo kwarika twicirwa abasirikare, dufatwa amatekwa tugira ibiki, ndazara umucancuro bakamurasa bakamwica bakamukomeretsa bakamuvunagura bakamufata bakamwereka itangazamakuru, imigambi yongeye iri kujya hanze kubera ko hasi ku butaka bari kubatega amambushe. Reka nze mbereke nanjye, reka nze mbababaze. Noneho kutumva inkuru y'urupfu rw'umwe mu bantu bakomeye muri M23 byari ikintu gikomeye cyane kibabaza Tshisekedi. Ibaze Goma ifatwa, hishwe witwa General Major Peter Chirimwami Nkuba. Uyu niwe wari coordinateur cyangwa se wa coordinatingaga imikoranire ya FARDC na Wazalendo ku kijyanye n'ibyo FDLR ndetse na FDLR murambabarira ntabwo ari Wazalendo, I would say FDLR instead of Wazalendo. Noneho bakavuga ngo Tshisekedi yabajwe n'urupfu rwa Chirimwami, iri zina rikomeye n'abandi bayobozi batandukanye bishwe na M23. Aravuga ariko ati njyewe nzabibitura, ati njyewe ntago nzigera nicara ntabibituye kandi nzakoresha imbaraga zose zishoboka. Ndaje mbabwira uburyo none ingengo y'imari ya ku ruhande rw'ingabo ariho iri gusukwa cyane, n'uburyo intego nyamukuru ishaka kugerwaho kandi n'inzira ngo bigomba gucamo kugira ngo M23 nayo ibabazwe. Kwica Chirimwami byababaje Tshisekedi, aravuga ati nanjye nzabakoramo. Ubwo aravuga ati hasi ku butaka turi kwicwa, turi gufatwa amatekwa, ntago byoroshye kandi tugafatwa tukababazwa bikomeye ntacyo dukoze. Reka dukora iyo bwabaga none natwe tugire dute dutangire tubababaze. Niko kugura izo drone, ariko asaba umusada wa experts mu Bushinwa ngo baze bakoresha izo drone. Birangira Ubushinwa bumushishurije buti ntago twakwinjira muri iyo ntambara. Hanyuma birangira Tshisekedi avuze atari ko reka nishakira abacancuro. Murabizi ko afite abanya Algeria, hari abanya Algeria buri ari gukoresha cyane mu gukoresha indege. Abanya Algeria hari n'abacancuro baturutse muri Colombia nabo bazwiho kuba bazi gukoresha izo ndege. Hari n'abafaransa bari hariya Ikisangani bagaragaye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Bangboka kimaze iminsi kiraswa na M23 twabigarutseho. Ubufaransa nubwo bwahakanye buvuga ko abo basirikare ngo baje kugira gute, ngo baje gutoza abasirikare ngo mu by'ukuri bari baracumbikishirijweho iyo gahunda mu mwaka 2022. Ngaye nguko ntawura ibyo abeshya mu gihe mu by'ukuri ibyo byagaragaye. Noneho birangira Kinshasa bafashe umwanzuro wo gukoresha drone. Ubu ngubu murabyumva neza ko hasi ku butaka bararaswa bakicwa, kurwana n'inyeshyamba ntibiba byoroshye, ariko baravuga bati hejuru mu kirere ntago tuzigera duhangana, kubera ko ngo nubwo bafashwa n'u Rwanda, dore ko bavuga ko ngo M23 ifashwa n'u Rwanda, ngo nabo ngo bakeka ko ngo u Rwanda ngo ntago rwakoresha imbaraga zose igisirikare cy'u Rwanda cyakabaye gifite mu gufasha M23. Ni nako babivuga, ariko baba bati mu gutanga ubufasha ntago bije yose y'igihugu yaza ngo ikoreshwe mu gushyigikira M23. Batariko twebwe bije yose yakoreshwa mu gushyigikira FARDC kugira ngo turushe M23 aho tuyirusha imbaraga tugire gute abariho twibanda. Ubwo rero bari gukoresha imbaraga zo hejuru mu kirere. M23 nayo ifite drone, bizwi ko ifite ngo za kamikaze n'izindi, ariko yo ntago mu by'ukuri aka kanya biri kugaragara neza ko iri kuzikoresha cyane. Hasi ku butaka iravuga ko yihagije. Noneho murabizi ngo twakomozaga kuri iki gitero n'ubundi Kinshasa yagiteguye huti nyuma yo kumenya ko ubwirinzi bw'ikirere cya Goma, nyuma yo kumenya ko bwa mbere impamvu nyamukuru yatumye bategura igitero nuko Kabila ngo byari byamenyekanye ko yaraye hano muri quartier Himbe hari amazu y'umugore we. Birangira Kinshasa iteguye icyo gitero huti nyuma yo kumenya ko ubwirinzi bw'ikirere cya Goma butari gukora neza byuzuye. Noneho bikavuga ko mu kiriya gitero cyari kigambiriye harimo umuyobozi w'igisirikare cy'umutwe wa AFC M23 Colonel Nanga, General Sultani Makenga
uyu nguyu yari muri target, ndetse harimo n'umuhuzabikorwa wa ririya huriro Corneille Nangaa Yoberuwo, uyu nguyu nawe yagombaga kwicwa. Ese barusimbutse? Ese ahagabwa igitero niho bari? Reka mbibabwire rero, reka mbibabwire, mubane natwe, mukande like, ndabibona ko muri gukanda like, ndabakunda cyane rwose kabisa. Mukande like. Perezida wa M23 ariko munampamagare mu tuganire, sinababwiye nimero D, nababwiye nimero mugomba gukandaho cyangwa se kumpamagaraho, nimero 0788430047. ubwo twikomereze twigarukire. Leta ya Kongo murabizi iyo aba hari icyabaye Kinshasa, murabizi ejo bundi byabaye bica Wiringoma, bahise babyigamba, nuko byaje gusibwa kugira ngo wenda amahanga atavuga ko bari kurenga ku gahenge nkuko byari byasabwe na Angola, ariko bahise babyigamba, tubiriya screenshot twiruka cyane, babisiba twabifashe. Ariko noneho ntacyo bigambye gukora aka kanya, uretse ko M23 mu itangazo ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike, yavuze ko hishwe umuyobozi wa UNICEF w'Umufaransa, ari nacyo cyarakaje Ubufaransa buraza buravuga. Turaje tubabwira ibyatangajwe na Macron, ibyatangajwe n'Ububiligi binyuze muri Maxime Prévost, ibyatangajwe n'umuryango wa European Union, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, byose turaje tubibabwire. Perezida wa M23 akaba umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa, we nawe bivuga ko yaragambiriwe. Yatangaje ko ibyabaye bitari igitero cyo gufata Goma, ko ahubwo ngo cyari igitero kigambiriye kwica abantu runaka, nkuko twatangiye tubigarukaho. Reka turebera hamwe noneho iby'abanyepolitiki batandukanye muri guverinoma ya Kinshasa bagiye batangaza, rwose ntago bigeze bajya imbizi na Tshisekedi. Noneho leta ya Kinshasa uko nta kirabivugaho, ariko abanyepolitiki batavuga rumwe nayo bari kuvuga, bavuze, bahagurutse, Twitter yashyushye bati ubwo reka duhere ku byatangajwe na Seti Kikuni ndetse na Frank Diong. Aba bagaragaje ko kiriya gitero cyerekana umurongo w'intambara w'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Kikuni yunzemo ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwerekanye ko bushyira imbere amahitamo y'intambara aho gushyira imbere amahoro, ashimangira ko Tshisekedi arimo kwishyira mu mwanya w'inzitizi ikomeye ishobora kubangamira igisubizo cya nyacyo kandi kirambye cy'iki kibazo kimaze igihe kirekire giteza akababaro abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Frank Diong, uyu Diong we yavuze ko ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ari ubugambanyi ku gihugu, agaragaza ko amahanga adakwiye kuburebera, ndetse hanyuma mu by'ukuri ati byakozwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ni ubugambanyi ku gihugu, anagaragaza ko amahanga adakwiye kuburebera cyangwa se kuburenza ingohe. Ubwo turaje turebera hamwe iby'amahanga yavuze, nyine wagira ngo Kikuni bamwumvaga. Kugeza ubu ntago yari umuyobozi umwe gusa wishwe. Amakuru aragaragaza ko uretse uyu Mufaransa Karine Buisset, niba mbisoma neza, igifaransa cyanjye ni gike, ariko uyu yishwe nyine yari umuyobozi wakoreraga UNICEF. Nibo byamenye nahosemo ni foto y'ijya hanze rwose ari kumwe n'abayobozi ba M23, bigaragara ko hari ukuntu yagiranaga imikoranire nabo myiza mu kunoza n'ubundi inshingano ze yari afite, yakoreraga mu matware n'ubundi ya M23. Uyu Mufaransa rero niyo byamenyekanye ko yishwe, ariko yapfanye n'abandi babiri, ubwo bapfuye ari batatu, babiri nawe wa gatatu. Bivugwa ko rero mu by'ukuri aba bandi bo amazina yabo ntabwo aratangazwa. Ubwo rero reka mbabwire noneho icyo amahanga yabivuzeho. Sasa reka duhere kwanza ku cy'u Rwanda rwavuze. Ese u Rwanda rurakora iki mu gukumira ibyago byaza? Murabibona ko kuri titre hariho ibijyanye n'ibyago ku Rwanda, birumvikana ni ibyago. Tshisekedi noneho gafite umugambi wo guhita shozi no kurasa mu Rwanda, birashoboka cyane kuko biragaragara ko niba ari hafi y'u Rwanda, byumvikane ko u Rwanda rufite ahagoma ni hafi y'u Rwanda. Niba bafite ubushobozi bwo kurasa ku Rwanda cyangwa se bwo kurasa igoma, u Rwanda rugomba gukaza ingamba z'umutekano nyaboneka. Za ngamba ngo nimumbwire rero mw'abantu mwe, za ngamba u Rwanda rusabwa gukuraho, amahanga arabona ko ari bikwiyera, ari ngombwa. Batubwire, mutange ibitekerezo. Igitekerezo
kuri iyi ngingo. Ese za ngamba u Rwanda rusabwa gukuraho iki cyaba ari cyo gihe? Mumbwire muri comment, mumbwire, ariko like mwahagaze gukandaho kandi ntabwo ari byo. Yes, hanyuma Uwera Jean Maurice ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije. Murabizi ko ari we wungirije Yolande Macron, yasimbuye uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rero wungirije Uwera Jean Maurice, yasimbuye nyakwigendera Mukurarinda, Imana y'urubuko ridashira. Yes, yaje agira icyo avuga. Ikinyamakuru igihe cyanditse kiti Uwera Jean Maurice yagaragaje ko igitero cyagabwe i Goma gishimangira ko ibyahungabanya u Rwanda biri hafi. Noneho yitwa Nzozi Nziza 6 Bell ati mwicecekere, ubu se mwagira ngo ntibirangiye? Ayo mahanga se aravuga iki? Niba mwitegereze muri Irani hamaze gupfa abantu bangahe, harimo n'umuyobozi w'ikirenga. Yego, mukomeze mutanga ibitekerezo kabisa, munakande like. Abantu batanga ibitekerezo nzajya mpita nsoma igitekerezo cyabo live, hanyuma nanasome comment yabo n'amazina yabo rwose mbasuhuze. Nzozi Nziza 6 Bell ndagusuhuje cyane, Imana iguhe umugisha, ariko wakatubwiye naho uherereye nyabuneka, wakatubwiye naho uri aka kanya ubarizwa, tunahifuriza umugisha imvura igigwayo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ndetse ni nako byakagombye kugenda n'ubundi no kuri Nizeyimana Jean Claude, wavuze ati ni danger. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Uwera Jean Maurice yagaragaje ko igitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ryagabye mu mujyi wa Goma gishimangira ko ibyahungabanya umutekano w'igihugu biri hafi. Mu rukerera rwo kuri uyu wa 11 Werurwe twabigarutseho uko byagenze. Batatu barimo Umufaransa kazi Karine Bouisse wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, niwe hasize ubuzima. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe yaje agira icyo abivugaho n'Ububirigi, ariko ubwo nagira ngo nibande ku byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda aka kanya. Yolande Macron we yagaragaje ko bitumvikana ko abantu batagaragaza aho iki gitero cyaturutse, kandi hari amakuru n'iperereza binazwi ko ihuriro ry'ingabo za leta Kinshasa rimaze igihe rigaba ibitero byinshi bya drone muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Agira ati bishoboka bite ko nta makuru cyangwa iperereza kuhaturutse igitero cya drone cyagabwe i Goma mu gitondo cyo kuri uyu munsi kisha abantu batatu barimo umuturage wa EU, umukozi wa EU. Ibi bibaye mu gihe amakuru menshi agaragaza ko ibitero bya drone by'ihuriro ry'ingabo za Force Armée de la République Démocratique du Congo biri kwiyongera muri Kivu ya ruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma Uwera Jean Maurice yashimangiye ko iki gitero cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta Kinshasa, agaragaza ko kuba cyagabwe hafi y'umupaka w'u Rwanda byerekana ko umutekano warwo ushobora guhungabana. Agira ati ni igitero cya drone cyagabwe i Goma uyu munsi gishimangira ikibazo kiri hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rushyirwaho igitutu ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi. Kongo n'ihuriro ryayo ririmo FDLR igomba gusenywa hashingiye ku masezerano y'amahoro ya Washington riracyakorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubutumwa bwa Uwera Jean Maurice bugaragaza ko u Rwanda rudakwiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe ibyahungabanya umutekano warwo biri hafi y'umupaka nk'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bitarakurwaho. Birumvikana cyane rero ahangaha rwose abantu bari kumwe natwe hano mutanga ibitekerezo, munakande like. Hanyuma reka mbabwize ukuri, u Rwanda rufite impamvu zirenga 100 zo kudakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Murabizi ejo bundi ibihano byafatiwe abayobozi b'u Rwanda mu ngabo z'u Rwanda barimo General Mubaraka Muganga, General Vincent Nyakarundi, Rukika Rusisi, aba bose ndetse na RDF nk'urwego n'abayobozi bafatiwe ibihano nyine na Amerika bashinjwa ngo gushyigikira umutwe wa M23. Ariko ngo byaturutse ku gasuzuguro k'u Rwanda ko kudashyira mu bikorwa ibijyanye n'imyanzuro yasinyiwe Washington yashimangiwe tariki enye, ariko yagarutsweho muri Nyakanga muri Kamena niba nibuka neza, none iza gushimangirwa ku tariki ya 4 Ukuboza 2025. Noneho ngo kuba bigeze amagingo rero ngo u Rwanda rutaragira icyo rukora mu gushyira mu bikorwa y'amasezerano, ibikuye muri aya masezerano birimo gukuraho ingamba z'ubwirinzi ngo zakiziguye ku mipaka,
rwose reka mbabwize ukuri ko aricyo abayobozi bazize. Ariko se reka mbabaze, Kongo yakoze iki ku gusenya FDLR? Mumpi keretse niba nibagiwe cyangwa se ntibuka neza cyangwa se ubwenge bwanjye bwacuramye, mumbwire Kongo yakoze iki ku gusenya FDLR. Hanyuma iki gikorwa mumbwire, Ubufaransa bamaze iminsi busaba ko ngo hafungurwa ikibuga cy'indege kugira ngo indege z'ubutabazi zitangire zikore. Ese koko iki nicyo gihe? Mumbwize ukuri, iki nicyo gihe? Bashakaga kwica generali Makenga ndetse na Joseph Kabila n'abandi bayobozi. Ndaje mbabwira impamvu. Ikatanga naho hari umutwe ngo uterwa inkunga na M23, nabo ku ruhande rwa Kinshasa babivuga. Uyu mutwe ngo ushobora gushegesha Tshisekedi ngo ni nawo mugambo ufite. Reka nze mbibabwireho. Aho reka mbabwire icyo President Macron yavuze kuri ibi bitero. N'ubundi murabizi ko rwose nayo basezeranyije Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, dore ko n'uwapfuye cyangwa se wabiguyemo Karine Buse ari umukozi w'ubutabazi n'ubundi w'umufaransa kazi wakoreraga UNICEF, ni umufaransa kazi nyine. Macron yagombaga kugira icyo abivugaho kameme, birumvikana cyane. Yes, mukomeze mukande like. Yes, ubwo rero yitwa Karine Buse ni waguye muri iki gitero, ntibikiri inkuru. Macron mubyeyi w'igihugu cy'Ubufaransa yaje yihanganisha umuryango, inshuti n'abakorana n'uriya mutabazi Karine Buse waguye muri iki gitero. Agira ati, umukozi w'ubutabazi w'umufaransa kazi wa UNICEF yiciwe i Goma, ku muryango we, ku nshuti ze ndetse no kubakoranaga cyangwa se kubakoranaga mbari hafi kandi ngaragaje imbamutima z'igihugu. Perezida Emmanuel Macron rero yanasabye ko hubahirizwa amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi ndetse hakarindwa abakozi b'ubutabazi bakorera mu bice by'intambara. Ati ndasaba iyubahirizwa ry'amategeko agenga ubutabazi ni ukubaha abakozi bakora ibishoboka byose kugira ngo bakize ubuzima bw'abantu. Urupfu rwa Karine Buse rwateje impungenge n'akababaro mu muryango mpuzamahanga, aho imiryango itanga ubutabazi ikomeje kwibutsa ko abakozi bayo bagomba kurindwa igihe cyose. Reka turebe noneho ibyatangajwe n'Ububiligi. Tuvuye ku byatangajwe na Macron. Macron ngo yagaragaje imbamutima z'Ubufaransa, ariko kandi reka turebe n'ibyatangajwe n'Ububiligi. Ubundi Ububiligi nibwo bushyigikira Tshisekedi. Ndashaka abantu tugera ku 1000, dore turi 903 aka kanya. Reka tugere ku 1000 noneho. Like ni 48, nimunyuzurize byibuze like 70. Okay, mukande kuri like. Okay, gutyo ntago bigoye, nta mafaranga baguca, kanda like. Okay, kanda like nawe. Okay, kanda like tugeze 49. Undi nawe nakandeho dukire kuri 50 mpite nkomeze. Okay, murakoze cyane. Like ndi kubikunda cyane. Abantu tugeze kuri 949. Like mukomeze mukande, ariko kandi udutima muri comment. Abantu batabasha guhita bandika ibitekerezo byabo kabisa, birashoboka ko hari abantu batihutira kwandika, ariko udutima biroroshye cyane. Nukujya aho ngaho muri comment section ukandika uko witwa naho uherereye tukanagusuhuza cyane. Ariko ni nabyiza ko wahita ukanda like. Okay, urabona ko bita byihuta cyane. Like, ndasaba like mwabantu mwe kugira ngo dukomeze. Reka ubundi gukusanya cyangwa se nkora isesengura kubijyanye n'ubu butumwa bw'Ububiligi. Ububiligi buvuganirwa nyine n'ubundi na Minisitiri w'Abanyamahanga ariwe Maxime Prevot. Uyu nguyu waryarya u Rwanda hasi hejuru, ariko u Rwanda rwamweretse igihandure rumwereka ko rutiganye nawe. Mukomeze mukande like. Yego, mukande like. Yes, hanyuma ariko munasuhuze nyaboneka. Mubwire ati muri aho Fagi muri comment. Mushyireho n'udutima nyine birumvikana kugira ngo twaguke ndahita mbasuhuza. Ni Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ububiligi Maxime Prevot akomoza kuri iki gitero cyahitanye umufaransa kazi. Ariko nyaboneka intambara igere byayo. Nk'ibi koko biba byatewe n'iki? Uyu mufaransa kazi koko wambwira ko byagenze bite? Ububiligi mu butumwa bwanyujije kuri X yose Twitter binyuze muri Minisitiri Maxime Prevot yagize ati, kubw'ibyago ntabwo ari ikintu cyihariye, turabona ubwiyongere bw'ibitero nk'ibi birenga kwihagarikwa ry'imirwano byakozwe n'impande zose. Vuba ndamagana byimazeyo ubuvugizi bwa nabi bukorwa buhumyi butarobanura. Imbunda zigomba guceceka, ibiganiro bihabwe umwanya.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi avuga ko kurinda abakozi bashinzwe ubutabazi batanga ubuzima bwabo kubw'abari mu kaga ari ngombwa cyane, anaboneraho rwose kwihanganisha imiryango y'abahohotewe. Umufaransa akazi Karine Bouisse yaciye igikuba, urupfu rwe rwaciye igikuba mu karere k'ibiyaga bigari. Reka dukomeze dukande like tugere ku gihumbi. Yes, birumvikana ko Ububiligi ntabwo ari bwo bwavuze gusa, Ubufaransa bwavuze twabigarutseho, watinze nagaruka inyuma gato. Hanyuma Ububiligi nabwo bwavuze, icyo u Rwanda rwavuze rwo rwanagaragaje ko ingamba z'ubwirinzi ahubwo zigomba no gukazwa. Byatangajwe Minisitiri umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yabivuzeho, ndetse n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yabivuzeho. Byose twagiye tubigarukaho. Buriya Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'ubutwererane araza kugira icyo abivugaho. Ubwo reka turebere hamwe noneho icyo mu by'ukuri ubwo se ntibivuze ko n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wavuze. Reka turebe ko nawo EU, reka turebe icyo European Union yavuze nayo, kuko birumvikana ntago yaceceka. Umuryango muri rusange wa European Union nawo ubugomba kugira icyo uvuga, ariko ndagera yumbabwire ko Bunyoni yafunguwe naje mite mbyinjiramo. Ariko ntago nakwibagirwa kubabwira impamvu Joseph Kabila agomba kwicwa noneho, ikintu cyatumye impamvu yikuba kabiri. Ikintu cyatumye impamvu Joseph Kabila agomba kwicwa yikuba kabiri, reka nkibabwireho 5 kuri 5. Reka nyibabwireho 5 kuri 5. Ubwo reka hano ikibazo cya network gikomeje kuba ingorabahiza, ariko turabikora kuko nibyo nyine dushoboye. Turabikora kuko nibyo dushoboye. European Union, uyu muryango nawo byanze bikunze hari icyo wabivuzeho. Reka turebe. Nahoze mbona kuri Twitter rwose batwitinga, ndababwira nti ibintu byacitse. European Union yagombye kuba yabivuzeho. Yavugiwe na komiseri wa komisiyo y'umuryango w'uyu muryango nyine, komiseri wa EU, komiseri wa komisiyo y'uyu muryango umwe bw'Uburayi ushinzwe noneho uburinganire no kwitegura ibibazo, yitwa Haja Lahbib. Yaje yamagana ibi byakozwe na Kinshasa. Nta muntu n'umwe uri ku ruhande rwa Tshisekedi, nta muntu n'umwe umushyigikiye kuri iyi ngingo mw'abantu mwe. Haja Lahbib uyu uherutse gusura umujyi wa Goma mu rugendo rwo kureba uko ubuzima bw'impunzi n'abaturage bahuye n'intambara bumeze, yavuze ko abakora ibikorwa by'ubutabazi badakwiye kuba igipimo cy'intambara. Yasabye impande zose ziri mu makimbirane kubahiriza ibyo ziyemeje mu kurinda abasivile n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane Olivier w'Ububiligi nawe yavuze ibyo yavuze, twabigarutseho ntago mbigaruka aha ngaha, ahubwo ndagira babwire ko ibintu bitoroshye na gato. Joseph Kabila ngagomba kwicwa kubera ko niwe uri inyuma y'uriya mutwe uri gukorera muri Katanga umaze iminsi uhangana n'igisirikare cya Kongo ndetse ukibabaza bikomeye, dore ko wanatangiye no gufata uduce tw'ingenzi muri iriya ntara ya Katanga. Ibituma rero ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ubwoba buba bwose, ndetse muri aka kanya amarira n'amariba ko M23 ndetse na Kabila ngo bashaka gutangatanga Tshisekedi bakamwica, bakamukubita imfunira, niko nabivuga. Reka tubyite, mukomeze mukande like ko mwacogoye nyabuneka, ko mwacogoye. Undi watanze igitekerezo yitwa Uwimana Emma ati ni hatari. Undi yitwa Mukunzi Fidele ati ese ubundi mu by'ukuri twakweruye tukayataka. Undi ati nitwa Vedantus Official ati nitwa Vedanta twamaganye ubwo bushotoranyi bwa Kongo. Kutavuze uherereye ndagusuhuje cyane. Hanyuma undi yitwa ntago yayivuze izina ati Kongo ntabwo yakina iyo mikino yo kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Why not? Kukitabikora ntabwo bibuka suko iziza zivogera ubutaka bw'igihugu n'abasirikare hasi ku butaka bagiye barasirwa ku mupaka. Undi ati ubwirinzi turabwongera kuko Kongo barayishuka. Undi ati Yves Manirakiza ewana ni hatari, ni Yves ndi Uganda na Kivale. Ndagusuhuje cyane Yves Uganda na Kivale, ndabasuhuje rwose, ariko munampamagare
kuri iriya nimero nababwiye. Hanyuma undi yitwa Murerwa ati ndi Nyagatare Mimuri, ndahazi cyane nahanyoye amata, mugira amata rwose y'inka aryoshye. Ati ahubwo aho gukuraho ubwirinzi tugomba kubukaza, ariko ubundi bazi ko umugabo w'ikirenga abyemeye tutagenda tukabereka. Yego, uyu ni Murerwa. Undi yitwa umuntu yitwa Grind. Nyabuneka garuka muri comment utubwire witwa nde, twibwire. Yitwa Grind. Ati kandi hari igihe twajyayo ku mugaragaro. Ni nko kuvuga ko ngo u Rwanda ruriyo mu buryo bwa bwihishwa se, ngo rwajyayo ku mugaragaro. Erura uvuga icyo ushatse kuvuga ahangaha. Undi yitwa Majyambere Silas, ndagusuje cyane Majyambere, Imana iguha umugisha cyane. Ati ahubwo babwongere muzehe wacu areba kure, mukande like. Ubwo yavugaga kukongera uyu Majyambere Silas yavugaga kukongera ingamba, gukaza ingamba z'ubwirinzi, birumvikana cyane. Undi yitwa Kasole ati murebeshya mureke kwishongora mukuri ingabo zanyu muri Kongo. Uyu ni bya bigarasha nyine bishinja u Rwanda kuba ruri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma undi yitwa Nsengiyumva Abdu ati we uri intera hamwe twakumenye. Ahisa amusubiza rwose, ahisa asubiza yitwa Kasesele, muhaguruke abantu bumva ko bagomba kugenda bandagaza u Rwanda tujye tubaha ikiboneza mvugo nyabuneka. Hanyuma yitwa Grind, zavuyeyo hasigayeyo 23 inkise. Ndayizeye Donatien ati bakuri ingabo muri Kongo woherejeyo zingahe wamwe FDLR we. Baje bahita bamusubiza biruka cyane. Ndabakunda rwose abakunzi ba News Lab TV. Kuki mudakanda like? Mwarekeye gukanda like, mukomeze mukande like. Undati Rutikanga Canisius ati vuga makuru reke marketing cyane. Okay, nta kibazo. This message is retracted. Hanyuma yitwa Karahangabo na wadusenyera igihugu batwangaje tukirindira igihugu. Ati nta wadusenyera igihugu batwangaje tukirindira igihugu. Yitwa Karahangabo. Yes, yitwa Nkurunziza ati Imana ikureho imigambi y'umwanzi w'u Rwanda twibere mu mahoro. Yitwa Nkurunziza. Yitwa Twizeyimana Wenceslas. Yitwa Twizeyimana Wenceslas ati ndagusuhuje. Nizeyimana Jean Baptiste ati umva nta gukuraho ubwirinzi bashakaga kutwica. Rutikanga Kanizu ati urupfu rw'umufaransa kazi nirwo rubabaje kurusha urw'abanyamulenge bahora bicwa Uvira na Minembwe. Hanyuma kuki wa mugani amahanga yahagurutse akavuga. Ubwo nanjye ngarutse ku ruhande rwa Rutikanga. Ibintu byabaye Minembwe ku munsi w'ejo murabizi. Ejo mu Minembwe hagwa ibitero karabutaka byisha abaturage, hatatangajwe umubare, byishe byashenye ibikorwa remezo. Hari na radio y'abaturage yahasenyewe ariko ntago yize bivugwaho. None kuki Ubufaransa bwaje buvuga n'Ububirigi bukavugana iyo bakavuga kuri uyu Mufaransa. Rutikanga rwose ndagusuhuje, Imana iguha umugisha cyane. Ako nakanyuzemo n'ukutwibutsa ndetse ko binakwiye ko harebwa kure havuganirwe abarengana. Ati yes, yitwa Kanyange Marie Jose, ndagusuhuje cyane Kanyange, Imana iguha umugisha. Ati hello. Hanyuma yitwa Kashema Clemence ati nibamenye ko Imana itaha mu Rwanda. Ubundi umunyarwanda acumugana ati Imana irirwa handi gataha mu Rwanda. Imana irakiza Monique ati Imana idutwikize amaraso ya Yesu abanyarwanda. Ati ni mundekera u Rwanda. Yitwa Gakona Gregoire Karubi. Yitwa Daniel Niyonkuru ati bongera ubwirinzi rwose kubaka biragora, kurinda ibyagezweho ni wo musingi. His intentions will fail. Utugezaho amakuru meza nawe Imana ikomeze gushyigikireshe. Hanyuma ati share nyinshi na comment rwose. Ati akirona ka emoji kagasalute. Yitwa Daniel Niyonkuru, Imana iguha umugisha cyane, urakoze ko nkurisha abantu. Hanyuma yitwa Gerard Uwizeyimana ati ujye wegerayo wigirayo urebe uko byifashe, kuko Kongo yifashisha abacancuro nabyo bikanga. Ntukabeshyere u Rwanda acumbikiye abajenosideri. Ni ihe politike y'igihugu ati niyo politike y'igihugu cye, ntukabeshyere abaturanyi be byaramunaniye.
iyi message ntabwo nyisobanukiwe pe, reka babwize ukuri. Yitwa Ndayizeye Donatien, ariko nizeye ko marketing ariyo yakuzinduye nawe ngira ngo ahari. Ese nta makuru nabagesheje iminota 40 ingahe yose? Yitwa Mutesi Happy mu izina rya Yesu. Aracyashye Happy, ndagusuhuje. Gakuba Innocent nibamenye ko ibyo byose ari abazungu babikora, reka amahanga. Izi ni comment, mukomeze mumpe comment. Hanyuma muri Katanga murabizi ko Joseph Kabila agombaga kwicwa kubera ko muri Katanga hari umutwe ngashyigikiye cyane nawo ugomba gutangira hari abakazafatikanya bagasenyera umugozi umwe na M23. N'umutwe witwa ngo ni Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo, ni MDKC. Uyu watangaje ejo bundi ko wamaze gutangiza intambara yeruye mu rwego rwo kubohora intara ya Katanga n'abanyekongo muri rusange, bakayibohora ubutegetsi bwa Tshisekedi bw'igitugu na ruswa n'ikene wabo. Umuvugizi w'uyu mutwe witwa Colonel Ngoyi Kamwimba Taiga mu itangazo yasohoye ejo bundi kwa 5 tariki 6 muragibuka, Werurwe yavuze ko abarwanyi babo bamaze kwigarurira uduce twinshi twa Rusinga na Nkonga two muri teritwari ya Mitwaba mu ntara ya Katanga. MDKC ikavuga ko ibihe Katanga n'abaturage bayo cyo kimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange bari kunyuramo birenze urugero rwo kwihanganirwa, ndetse kandi uyu mutwe washinje President Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ko bafunze inzira zose z'ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo, bahitamo gushyiraho igitekerezo kimwe cyonyine cyo guhindura itegeko nshinga ryiswe itegeko ry'abanyamahanga. Ni birego Tshisekedi areganwa n'umutwe witwara gisirikare w'ishyaka rya UDPS uzwi nka Force de Progress mu rwego rwo kuguma ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Uriya mutwe kandi wagaragaje ko bitumvikana ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaratumye abanyapolitiki batandukanye barangajwe imbere na Joseph Kabila aho zari perezida wa Kongo n'abanyamadini bahunga igihugu, abandi bakabafunga nta mpamvu. Aha rero niho Tshisekedi, niho twasurinya, niho Tshisekedi ahera avuga ko u Rwanda murambabarira Joseph Kabila ashyigikiye uriya mutwe. Byumvikane neza, ni naho avuka murabizi. Ubundi yakuriye muri Zafizi hano muri Sud Kivu, ariko Kabila ibisekuru by'ubundi iyo bavuze iwabo w'umuntu bavuga kuri gakondo kwa se na sekuru na basekuruza ni Katanga. Mubo wa uyu mutwe rero wari wagarutseho Tshisekedi yomunganishije agomba kuzira, dore ko nawe ashaka kwica bakuru muri bo, harimo Oben Minaku, harimo uwitwa Kamizelo Emmanuel Shadari, hari uwitwa Jean-Claude Mvwemba, hari Frank Diong waje yamagana biriya bitero bya ziriya drone, hari Jose Makila, hari Claude Lubaya, Bibi Kapinga, Seti Kikuni, Pero Ruwala, Azarias Ruberwa, Matata Ponyo, Mapo Andre Kimbuta, Raymond Chibanda n'abanyakatanga nka Moise Katumbi, Vivine Mumba, Loriane Mwewa, Pastel Mulunda, John Numbi, Mathias. Uyu John Numbi yaranameneshejwe ari muri za Zimbabwe, ni habundabunda niho yihishe. Yahoze ari umukuru wa polisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwa Joseph Kabila. Nawe avuga rumwe n'uwitwa Joseph Kabila Kabange, ndetse bari mu mugambo umwe, ndetse rwose ujye ubibona ko bunganirana ku Twitter basohora amatangazo yo gushyigikira impinduramatwara. Ariko kandi hakavugwamo John Numbi nguyu we bivuga ko arashyigikira umutwe twa Mobondo, n'umutwe ukorera mu nkengero za Kinshasa. Tshisekedi ntarya ntamira, amarira ye yabaye amariba. Hanyuma John Numbi niwe naringezeho, hari Mathias Kansuka, hari Richard Muyeji, Henry Mova, hari Isabel Chombe, Papi Pungu, John Kajilo, Kahozi bin Malisawa, hari Marcel Kafindo na Felix Kabange. Mu basirikare bakomeye uyu mutwe wagarutseho bafunzwe harimo General Filemon Yava, harimo General Mulongo, General John Kabila, harimo General Ekuka, General Kampeta, General Jajija, General Banza Kabulo, General Kisebo Andre na General Ramazan. Hari MDKC kandi yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi kuba bukomeje kuyobya isi ku kibazo cyangwa se ku bibazo by'inyongera mu gihugu, ivanguramoko, ruswa no kurarerwa kwa guverinoma, ikene wabo n'icuruzwa ry'ubutunzi bwa Katanga. Yunzemo ati dushingiye kandi ku kubisi ikomeje kurebera mu gihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa, bakatirwa igihano cy'urupfu ndetse bagahatirwa guhunga igihugu. Twebwe abanyamuryango ba MDKC twafashe icyemezo cyo gutangiza intambara y'amasasu mu rwego rwo kubohora Katanga na Kongo igitugu.
None uyu mutwe wari wanaboneho gusaba ba generali ba ofisiye bakuru n'abasirikare bato ba FARDC ndetse n'abanyakatanga muri rusange kwitandukanya na Felix Chilombo Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bw'inkoramaraso, ahubwo bakifatanya nawo mu rugamba rwo gushyira iherezo ku gitugu cya Tshisekedi. Wari wunzemo ko kandi urugamba watangije ruri mu rwego rwo gutera ikirenge cy'abanyekongo mu ntara za Ituri na Maindombe, Chopo, Outwele na Baswele muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo bafashe icyemezo cyo kwirwanaho bahangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibeni naho hari gushya twabigarutseho. Ibintu biri kubera Kinshasa muri Republika Demokarasi ya Kongo nakamaramaza. Uyu mutwe rero witwa uyu nguyu tuvuzeho MCDK FCL MLDKC niba mbivuze neza murambabarira, witwa ngo ni reka nogere nguvuge neza mutazancisha mo ijisho. Okay, mukomeze mutanga ibitekerezo munakanda like. Yitwa ni Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo, ni MDKC. Uyu mutwe abi Kinshasa batangiye kuvuga ko kuko batangiye gufata uduce cyangwa se batangiye kugenda wigarura uduce dutandukanye. Nabwiye ko afashe uduce tw'ingenzi wirukanyemo igisirikare cya Kongo hariya mu ntara ya Katanga. Uyu mutwe wafashe agace ka k'ingenzi wafashe uduce tw'ingenzi cyane hariya muri Masisi, muri Katanga murambabarira. Ariko noneho abi Kinshasa bavuga bati ni Kabila uri inyuma kubera ko nuwi wabo kwase kuro kwase. Noneho mubyumve neza rero, gushaka kwica Kabila n'abayobozi ba M23 ngo byari guca intege M23 bakayisubiza mu kiri gatekereza kabiri, ikarwana no kurinda umutekano w'abayobozi bayo aho gukomeza kurwana ifata ibice. Noneho no guca intege Joseph Kabila wakwicwa ngo uyu mutwe ugahitubura byose nk'ingati menye ukaba wacika intege ukaba umugani. Birumvikana cyane. Noneho rero reka tubiveho iby'iyi nkuru tugaruke mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Amakuru yacu ari imbere turaza kubabwira kubijyanye na Uvira. Amakuru aturuka yarakomeye cyane muri Sud Kivu na Nord Kivu muri rusange. Iby'imirwano ntago byavuzweho cyane ariko yabaye kubera ibitero bya Goma. Reka mpite nk'ubitambangura mbabwire inkuru ivugwa kuri Alain Guillaume Bunyoni. Ni inkuru nziza yamaze kuba agaruka mu by'ukuri mu gihugu, niko nabivuga kuko yavuye mu mvuto, avuye adavuye kandi yarabitswe kenshi. Yes, hanyuma abantu bacu batanze ibitekerezo reka mbasuhuze cyane. Yitwa Kasamba Tereka Mahanga, biki Kagokuba, yitwa Gakona Gregoire Karubi, Hakizimana Paul, Gerard Uwizeyimana, yitwa Gerald Uwizeyimana Kagobe, yitwa Daniel Niyonkuru. Abantu batanze ibitekerezo ni benshi, reka mbashimire cyane, barimo na Kanyange Marie José. Hanyuma mu gihugu cy'u Burundi, Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi yafunguwe nyuma y'imyaka 3 yaramaze afunzwe. Amakuru y'ifungurwa rye yemejwe n'umwe mu bantu ba hafi ye, umwe mu bayobozi bakuru b'ishami ry'iperereza mu Burundi. Nawe yemereye ikinyamakuru BBC ko uriya mugabo yafunguranwe n'abandi bantu babarirwa mu 10 kubera impamvu z'uburwayi. Icyakora ndi makuru akavuga ko Bunyoni yaba yerekuwe ku busabe bwa leta ya Tanzania, by'umwihariko ishyaka Chama cha Mapinduzi riyoboye igihugu, riyobowe na President Samia Suluhu Hassan. Bunyoni rero birumvikana ko kandi sinzi niba Tanzania yasaba ikintu mu Burundi ngo bubyange, kuko buri ingabo za Tanzania zijya kuza mu burasirazuba bwa Kongo byari ku busabe CNDD-FDD yagejeje kuri CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi, bati mudufatishe nyaboneka muri Sud Kivu kuko gutsindirwa hariya bisobanuye guterwa kwa Bujumbura. Tanzania yohereza ingabo bityo nubwo byafashe ubusa. Ariko rero Bunyoni yari yatawe muri yombi mu myaka 3 ishize mbere yo gukatirwa igifungo cya burundu. Byari nyuma yo guhamywa ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kuronka inyungu z'akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gushaka gukoresha amayeri cyangwa imigambi yo kwica perezida w'igihugu. Icyakora Bunyoni yakomeje guhangana ahakana ibyo byaha byose kuva yatagwa muri yombi. Usibye gufungwa burundu, urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rwanamufatiriye imitungo ye yose. Ese ko bamurekuye ahubwo imitungo ye bayimurekeye? Iki ni ikibazo nibaza igisubizo nka kibura. Reka nze mbibaze mbicukumbure 5 kuri 5 turabana amakuru ari imbere. Turaza kubive muzi 5 ku kandi bashimire cyane kubana natwe. Bantu 829 musoje live rwose, reka mbashimire cyane ariko mbabwire ni mukande like
gukanda like ni by'agaciro cyane, iyo zizamutse ndazibona cyangwa se ndabibona. Reka mbashimire cyane rero, ndetse mbasabe gukomeza kutwereka urukundo, mukande subscribe, hanyuma mudushyiremo udutima munanshimire cyane. Unshimira rwose aka kanya ahita ashyiramo na nimero ye mpite mugurira akantu twihuta cyane. Unshimira ati Bwana Fagi Kayina Muranda gushimiye cyane, ashyiraho n'udutima, ndahita mushimira cyane, ashyiraho na nimero ye rwose ya mobile money mpite mugurira akantu twihuta cyane. Umuntu ngurira akantu twihuta cyane ninde? Reka turebe muri comment. Umuntu ngurira akantu twihuta cyane ninde? Reka turebe muri comment. Yes, hanyuma reka ahita nashyiraho nimero ze muri comment section. Yego, dute tumugurira akantu ko kunywa. Umuntu nshimira cyane, turete tumugurira akantu. Like ni mukandeho. Like ni mukandeho. Like ni mukandeho. Murakoze cyane. Daniel niyo nkuru. Bwana Fagi Muhire Damura ati Bwana Kagi, ntago ari Kagi ni Fagi. Nyaboneka. Reka mbashimire cyane kubana natwe. Reka mbashimire cyane kubana natwe, mbashimire mbabwire nti bye. Ese u Rwanda rurakora iki mu kurinda umutekano? Rukoreho ingamba z'ubwirinzi nk'uko rubisabwa, cyangwa rwemera ruhabwa ibihano ariko rukomeze kwirindira umutekano? Reka mbashimire cyane kubana natwe muri aka kanya 5 kuri 5. Reka mbizeze ko ngiye gutegurira impamba y'amakuru ahambaye cyane tuza kuba tunasangira mu kanya kari imbere. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe.